باب 257 كرياد السالين الدرس ان تحريب كهرم الأنميمة في مبد والدندرغول وهي كوني دون نقول الكلام كو ايغغول حالا بين الناس كوني بي قيل وقال وياما انا نالكو منني كودون كاريوي على جهة الإفساد هاركو بانغي بونغول اندي بي قال الله تعالى لدالي حمام onko hiwɗo waddidirgol masha in yaroɓe namimin waddidirgol wa qala taala ma yalfizu on ɗo wolata min qawlin illa ladayhi raqibun atid وعن حذيفة جتام حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة لا أماكن حتى الجنة نمام ودميره متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر وفجر بقبرين قبروا جديد فقال لا أماكن بيوم قبروا جديد إنهما عند بيجي يعذبان بلتيرد مؤتي وما يعذبان بلا لتيرد في كبير في بيج جن بلا فاهمه إنه دين كبير كجنبه أما أحدهما أما قد ما بقول اسمه لتير فكان أولاد نوكي يمشي بالنميمة يما يهاي نوك أدنى في يود ديكو نبأ أركلا وأما الآخر أما فكان أولاد لا يستطيعوا har o wirni to ta ko yimɓe ɓe min bawle min morde bawle kayani mo ko ɗon o darato yeeso yimɓe ɓe o regila muttafaqun alayhi wa hada lafsun ihda riwayat al-bukhari ɗum ɗo ko konngol yoga gotel e filleji imam bukhari qala al-ulama jomiraɓe gande ɓe ma'na wa ma yu'addibani ɓe ala lettirede fi kabirin e nder ko mawni ay kabirin ko mawno ɗum fi za'amihima e ajande maɓɓe nde wa qila wiyama kabirun ko mawno ɗum tarkuhu accugol ɗum alayhima e dow maɓɓe bimana no inne ɓe ala lettirede e hunde tawde hino mawni e hoore maɓɓe accugol mana ɓe ala lettirede ko tawno hino metti accude hoore maɓɓe legol ko ɗon ko fanda na wasi ko wiigol ɓe ala lettirede bakkatu jano ɗon ko bakkatir tosokel na ɗum woni ko fanda mana wona ko mawnuno e hoore maɓɓe accutugol wani ibn mas'ud radiyallahu anhu anna nabiyya wa nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wa ma ala unabbiukum accatan hum bitam mala aduhu ko wiyete kon aduhu ko wiyete aduhu ɓe firame ley ina nelaɗo no firi ɗo wo on accata mi wiye toon ko wiyete aduhu bimana ŋattugol goɗɗo ŋappugol goɗɗo hiyan namimu ko ɗum wiyete mbaddi alqalatu bayna nnasi bimana wowo hakkude yimɓe ɓen tawa muslim al aduhu bi fatihil ayn sabu ko ayno waɗa kon poccal dow almuhumalata tertaɗo on waskande daadi e waɗegol kowal daadu almujamati toɓɓaɗon wabil hay e ha on ala wasni wala wajhi koye dow pesande yeeso waruya fi lama no wiye kadi al idahu bi kasril ayn sabu waɗugol ayno on poccal ley wa fatihil daadi e waɗugol daadu on e poccal dow almujamati toɓɓaɗon ala wasni l idati e dow pesande e ɓugol waye ɗum kadi ko fenande legol wal buhtanu e tooñe wa ala riwayatil ula o ne dow fillay arano al aduhu musdarun ko ɓulini ɗum yaltini ɗum qal no wiye adahahu adahan o ŋatima ŋatande ay ramahu bil adhi o firike mo e ŋatande legol wallahu a'ala wa a'lamu.